It's joke time! Apaw, nagadumot dagiti mulam anat natang tunyaw. Ay katwan ananang, day tangarot ti paglaingak, ti agmulay ti agduduma. No ammo tayo taglamot, masapul mo't ngarod analaing tayaw ngagmula. Ay katwan mat, madian no aglamlamot laang ti kukwaan. Masapul aben natin mat dagiti tultulang, tapno saan nga agrasay. Anya abun natin mo't nanang. Apay, goma wano lastiko titulang tayaw nanang. Ha? Madimot ano ben natin, taamangan numapugsat nanang. Alawunan, watwatan ti tultulang, kasta lang arudan. Ay madi ano watwaten nanang. Apay, kabailam akar niyan ti bagim nanang. Iyay! Anya nga iti connection ti karnyan iti watwatan. Kat nuwat-wat kunada iti Cordillera iti karnay nanang. Ay na, saan a Cordillera ti ayan mau? Adda ka dito'y sampawag. Nge, Ay na, ado a talagang timakmakan tayaw ta. Naglaing ka nga agmula, anak kaw. ne, awan pa'y timakmakan tayo ananang. Kat nagadaw ti mulam. Day ado nga rod timakmakan tayaw, anak kaw. Sige man nga rod nanang. Kanin nyo day ta katubtubo a kamates, katubtubo a tarong, kan tabungaw. Iyay! Anya ti masapul mau kabagays. Ay kabagays, agkasapulan da iti Hardinero ijay ayan da madamtan. Ne, mayat man. Nalaing na aggarden nito niyaw a kaanakam. Isu nga raw nga imayat dito'y ayan yaw ta. Umay kuman ibagakin nito niyaw. Bareng no kayat na ti agbalay na Hardinero ni Madam Tan. Malasyak tun ti makaammo amang ibagaken ko ana. Ibagam to nga rod Wen nga road. Ibagak taon kabagays. Aw, anya nga rod nga iti ibagam to ken kuana. Ay kat ibagak to ang agkasapulan da iti Hardinero. Iti ayan da Madam Morena. Ha? Aniya amorena. Adaya mo timpagbagak amorena. Kat adamot. Ay, awan. Dadaol sa mutunday talapayag mau kabagays. Kat Madam Tan. Kudamot. Anya ayat ti Tagalog titan. Ay, siyempre, kayo manggay. Jamay sapay at Tagalog na, no, babae. Kayo mangga. Nye! Ayayay! Aw, anyangay. Kayat mo ti mapan agtrabaho iti ayanda Madam Tan. Una, kayat kulaunay nanang. Lalaingem ti panaghardinerum ijay Pakita aman ni Madam Tan. Una nang, siya akong ti makamo. Talaga asay-saya ate, ti panaghardinero. Sigurado nga agbilibken ka ni Madam Tan. Ta naglaing ka nga agmula. Naglulukmag dagiti natnatang amulam. Ha? Ipadayo manen iti bagiyo dagiti mulak nanang. Ha? Kasano ko mga ipada ket tao ak? Idinto tanat natang dagijay. Naglulukmag kunayo mat ngamin. Apay, kaskada kayaw ang naglukmag. Ay. Tagtagarimutan Imbes adida amaw, ipangag mo kitday. Ha? Sino kumangay tagdengdengag nanang? Ay kat, dagijay ngay marites adumdumngag ita. Anya? Da kayo mat nanang. Sige nga rod. Nagtaba kayo, nanang. Ay,
Anak ko, di mo meten ibalbalikas Naglalang to. Kunayo ngamin ata nating ko ti bagbagayo, nanang. Alawunan. Basta saysaya atam, ti panagbalin mo hardinero Tapno, kayat na kantaw jay busmaw. Wan ananang. Agbilib to talaga kanyak ni Madam Kayumangga. Ay na, di mo man tultuladan ti panagtagtagalog ni uncle mo apektaw. Madam Morena, kunamlataan, saan kayo mangga? Apay, kayaw ti bangga. Isumati ko na ni Uncle Pekto. Iso nga road, adi mo tultuladan tamaday. Pagbalinan na kalaang atabuday jay. Ha? Kastaya? Kat, kunanamat nga agkaut-utag kayo, nanang. Hiyay! Dayaw, 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 dayaw. Dayaw! Day tate, balay damadamtan. Wow! Nagdakkel ti balay da. Ken naglawa ti hardinda, Uncle. Uwan day ta ti hardinda nga asikaswam. Ay, Uncle, hardinero ka dilaang ti kasapulan da. Nay, anya ngay ti kayat mo asawan. Nagdakkel ngamin ti balay da, Uncle. Amangan no kasapulan mo't ni Madam Tan ti housemate. Available ak no kwa, Uncle. Agtal na ka man. No kasapulan na ti housemate. Saan kan nga irekomenda? Ta siya akong ti agbalain a housemate na. Ha? Malakit din, umay Yam-amo ka kini Madam Kayumangga. Ay, kini Madam Tan kunakuma. Sekolado ka, dalaig kakaakalten. Ayun Madam. Paglaingak launay ti aggarden. Asaya ato kasta. Ari ang takad mo? Siyak nito nyo, Madam. Tono. Apay, kaya't mo ti maitono? Tulang samot day ti Madam Tan. Sarak abang mga tinuno. Ay, saan tuno, Madam? Tonyo. Isulay ta. Torio ke tono. Sara paleta. Akloplo pa kamat tinuno. Yay! Sikangay, kayo mangga. Kasla grup-grupa ka akayo ti mangga. Ha? Pagsasawanak? Ha? You are fired! Ha? Anya filed? Adda kasok na in-file mo, Madam? Awan mo ti amo ka basol kukun ka. Tsakayat Hardinero saan ba kaaw-awat kaskat ka? Katno si kamot ti sana makaw-awat, Madam. Yay! Agtalaw ka, tinuno! Pumaraw ka sa kwarak! Saan ka ba kaaw-awat? Ay, katwa Pagtalaw akon, kayo mangga. Lastugmat day di Madam kayo mangga, Uncle. Pinagtalaw na kitin. Ha? Nay, apay ngay. Ay, sayang Naglastugmat, Uncle. Kunamlan asino amang uyaw kanyak. Tinuno kun kunanakit din. Ay, nukasta. Di mon kaya ti agtrabaho kin ni Madam Tan. Saan Uncle? Di oray man ditana. Nagadudita ti mabalin ko pagtrabahuan no kayat ko. Wan angam sayang ti sweldong ken kwa. Jakla sayangan, Uncle. Nagadudita ti master ka na sa bali at trabaho. Basta jak kayaten day di Madam Kayumangga. Lastog na Intsik. Sigurado ka, adi mo kaya ti agtrabaho kin ni Madam Tan.
pulos, Uncle. Jak kayatan. Sige nga rod Ta inak ibaga ijay may sa kaanakak. Wan, Uncle. Inkan. Jak lapagan ano ti agtrabaho iti dayjay nga intsik. Ho? Wan mapanag atalagan. Sayang jay 30,000 pesos aswel daw iti makabulan. Anya? 30,000 pesos, Uncle? Ay katuan As in 30,000 pesos eh. Ay, siyak na Uncle. Ano sa kuntingiwat ni Madam kayo mangga? 30,000 pesos data na eh. Nagdakal, Uncle. Yan. Kunak pa do. Tibo kaya't agtrabaho kanya tinono. Na. Kun laang dayjay, Madam. Di kay lama ang umutin. Sekolado ka, tinono. Nagsakit tila payag, Madam. Tonyo, saan at tinuno? Tinono nga ron kayat ko. Apay kay isolo rak. Ha? Sigilatan Sa nabalit 30,000 pesos matibayad ko. Ala, umay ka nga ron. Ipakita ka haltid ko. Sige nga rod, Madam, kayo mangga. Are kuram? Ha? Ay, kunak. Madam Tan, beautiful. Ha! You are fired! Ha? Ni, anya nga itibasol ko, Madam. Ipakam handsome! Saan beautiful! Ha? Ay. Taito'y bulaam, watermelon kat papaya. Kastati kayat ko ibolam. Sige, Madam. Siya kunti makaammo ditoy. Kayat ko, naktupo dagiti ibolam iton ak supli ak akaput China. Sige, Madam. Siya kunti makammo. Nalaing daytoy Hardinero. Isu nga awan ti parikot iti daytoy. Talawa ngamin haltin asitag palay ko. Kayat ko, ato plotas ak lawlaw. Paglaingak ti agmula, Madam. Isu nga awan nga rod ti parikot iti dayta. Tasaya at taoray. Kasta kayat ko, tono. Tuno manan. Ay, sige, Madam. Mapan kayon ijay China. Tama kaammo akon ditoy. Uray saan kayon nga agsubsublay? Arya kuram? Ha? Kunak, agsubli kayo adagos, Madam. Ta kailiw kayo adagos. Ouch! Olput kamat, tinono. Yan! Nay, nagbiit kamutan, Madam. Makabulan mo lang ijay China. Orata, ano pa'y alam pinak titoy. Pasapol nak business ko. Uray agyan ka kumanay ijay iti uray makatawan. Paipaw-pawit mo latat ti sweldok, Madam. Naklas to kamatan, tinono. Apay ka isuro na, katsyak pos mo. Kunaklaang Madam. Kaya't ko makita na kiti impolam. Sikolado ng tubot na kitchay. Ha? Ay umay kayo, Madam. Mapantayo kita ang nagiti mulak. Sigurado happy kayo nung makita yo. Aya na nga'y nakiti impolam. Tagala ang mat alapos ti makit kitak. Awan pa'y makitak mula.
Saan karaktong palipilin ko kan katuno? Nagtungpalak mo't madam. Nagmulak. Nagtungpal ka. Ayan ang alon imulam. Apay awan makitak. Kagangay na madam. Ta seedless a watermelon. Kun seedless a papaya jain mulak, madam. What? I will find you now. Sana madam, di nakpaltugan. Yeah. It's joke time.